Il-ġurnalisti qatt massakru ġewwa. Jekk kien hemm xi ħadd li kien qed ikun imsakkar Kastilja f'dawn l-aħħar xahrejn kienu l-Ministri. Kliem Matthew Carbone kap tal-Komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru meta mistoqsi dwar meta qatt ta' ġurnalisti Maltin u barranin inżammu milli joħorġu minn sala f'Kastilja wara konferenza tal-aħbarijiet li saret f'nofs ta' lejl f'Diċembru li għadda. Intkom please. Security Services, Pulizija. Taħt li ma liġi qegħdin iżammuna u ġew sekwestru ta' persuna. E kif komplew jinstamaw għatta xhieda fl-inkjesta pubblika Carbone li ilu jaħdem Kastilja għal dawn l-aħħar snin kien fost l-aktar xhieda kontroversjali f'din l-inkjesta. Fix-xhieda li ta' 2 wara nofsinhar u baqa' għal ħafna ħin jirrifjuta li jsemmi min kienu l-irġiel li żammew lill-ġurnalisti imsakra f'Kastilja u biddel il-verżjoni tiegħu għal darba darbtejn tlieta. L-ewwel Carbone qal li ma rridx jgħid min kienu dawn l-irġiel. Imbagħad qal li ma jafx min huma. B'Jason Azzopardi, wieħed mill-avukati tal-familja Caruana Galizia, jinsisti li Carbone kien ilu snin impjegat Kastilja u kien jaf eżatt min jaħdem hemm. Carbone mbagħad beda jsemmi xi ismijiet, fosthom lil Ronnie Vella, Joseph Sherry, Ruben Xiberras, Nikail Spiteri, Jason Bonnici, Nigel Vella li kien electrician u ċertu wieħed Lionel. Tul l-istess seduta oħt Daphne Caruana Galizia Corinne Vella ippreżentat lil qorti rapport dwar Joseph Caruana u Neville Gaffa li tnejn kienu impjegati f'Kastilja u li kienu jattakkaw lill-oħta b'mod assidwu u kontinwu. Qalet li Gaffa kien jistokja lill-oħta. F'xhieda li ta' Matthew Caruana Galizia fl-istess seduta tkellem dwar programm li kien jippreżenta Glenn Bedingfield, illum Whip tal-Gvern Laburista, flimkien ma' Luke Dalli, iben il-Kummissarju Ewropew Helena Dalli, fejn qal li l-programm kien biss tkomplija tal-kampanja ta' intimidazzjoni kontra ommu. Jgħid li Bedingfield tella video li kien juri lil ommu dieħla f'karozza tal-kiri jum qabel ma ġiet assassinata u li fil-video kienu jidhru ċari il-pjanċi tal-karozza. Fil-blog tiegħu Bedingfield isemmi il-bidnija il-post fejn kienet toqgħod Daphne Caruana Galizia aktar minn 150 darba. Xut ieħor li nstema' tnejn kien Joseph Caruana, ex-editur tal-Orizzont u li kien ukoll impjegat f'Position of Trust f'Kastilja. Mistoqsi għalfejn kien jixxerja posts jew tweets dispreġattivi dwar Daphne Caruana Galizia, Caruana wieġeb li hu mhux uffiċjal ta' ċivil, imma impjegat f'Position of Trust. Mistoqsi wkoll dwar kitbiet tiegħu li fihom attakka lil Daphne Caruana Galizia kemm qabel kif ukoll wara l-assassinju tagħha, Caruana wieġeb li ma jiftakarx li kien kitibhom u ma ftakarx lanqas li qatra lil Jurgen Fenech f'Kastilja. Jason Azzopardi staqsa lil Caruana dwar meta l-istess Caruana kien il-mistieden ta' Xavier Balzan fuq Extra u kwota rapport tal-FIAU. L-avukat tal-familja Caruana Galizia jistaqsi minn fejn ġab ir-rapport. B'Caruana iwieġeb is-sorsi tiegħi. Neville Gaffa li sa ftit tal-ġimgħatilu wkoll kien impjegat ta' Kastilja u li kellu jixed fis-seduta ta' tnejn, ġie marra fl-xhieda tiegħu se tkun qed tinstema' l-erba' meta mistennija tkompli l-inkjesta pubblika.